naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanan nga istorya, nga inkam pinaulwan. Tangken ulo! Dito'y drama tayo, Ami Alaki din! May busan tiara nga, inumunta para Dodong. Nasaan na ito? Itulod ka ni Jepalaya. Sanak pa yan nabartak, pare Almariao. Hanya nga tano, hingga gumatang dita tersera. Mga nagsaradan, taga-rabi matan. Ayaw na niya. Agawid ang arudan Itulod kan. Saran pare. Kabailak ta gawid. Amangan kami no sa bali manante pagawid. Sana na mapasabak na ita pare. Itulod kan, tapos sigurado. Amangan no matanagan ni Mariteri kan ka. Saan ko nagbit pare? Kabailak ti agawid, dasisak lang. Siguro doon mapari doon daw. Amangan no sakto ti papasulan ti asawam no di ka makaawid. Sapay amuna dito balay ti napanam. Wen ko nagbit. Anya laki din na yan. Itay pa yan magmagragam. Apaya sa anak mata na sumangsang pati niya balay me. Kan apay ngaya kasla dapat nakapurawa sa morsorot kanyak. Tinasayat. Saan ko ngay kaskaso? Ituloy ko man langan ti magla. Kasla adalata sumursurot kanya ka. Kita man no asinaw. May isa. Dua. Talaw. Awan magayam. Naskan na partagak di magna. Alalyan samat jay sumursurot kanya. Sus. Saan na nasaya ati kastoya pasabak. Kasla, aduda pa yan. Mangig ko asyak ti pagsarsarita anda. Nasige na tumaraya ka. Jakpay kaya't di matay. Naimbang agsapay yun, nanang. Awan ka di pa ni Dodong nga nagawid. Kasla nangag kumag ngagtataol ti aso tayo ani Blakay idirabi ay. Nangagkumatay jay Ngam awan mat ni Dodong nga simbangpot. Sa dino ngay manang tinagturungan na. Jak amuan, nanang. Di na mo triniplayan ti text ko kinkwana. Dodong! Uy, Dodong! Agring kandita! Uy, Dodong! Alalya! Anyang al-alya ta sasawom dita? Siyak daytoy, di teri nga asawam. Asino tinang ibagakan ka? Asi ka ti maturog dita pagturturugan ni Blackie, ha? Alay. Unyag pa isaw. Anya laki din dati mapaspasamak. Jak amukan ka, Dodong. Nagtangkan o na yung taulom. Di mo denggan ti sao. Ay, awanan, Dodong. Gapo, itinalabo sa panagin inom mo iti arak. Danda ni malipata mo ti lubong mo. Oh, mangan kan Dodong. Anong samta nateng Nyangay nga rod. Awan mo't maigatang itinaimas amasida. Taday tamat lagbarbar ta ti ubraem. Nyangay nga tati kahit asawan dagiti nakapurawa sumursurot kanyak idirabay. Amangan mo't no, kalaban ko dagi jay. Ken masapol manan, nagparti kami ti babaw. Mangmanggagnak ka di si ka Dodong. Itay pa'y nga agsasauak ditoy.
Ngam di ka matsumungsungbat. Anya nga minan ti kunam teray. Ti kunak, mangan kan. Anya nga minaya ti pampanunutam. Ay, kwa, ngamin bakit? Anya kwa. Iti rabe nga agawid ak kumando ti balay. Adaw tinakapuraw sa mursurot kanyak. Turugyam manin ako na akong dudong. Kalaban samot na gijay bakit? Anya akalabahanan asasawam. Ay na, amangan mo't no, epekto lang ti arak dayta. Kat hallucination mo lang dagita makitkitam. Nangag ko pa yasak ti pagsarsaritaan da. Kasla, paypayapayan da. Dudong, epekto lang ti arak dayta. Anya ti masapul mo, Dodong. Umay ko kumasaludsuday no day laklako yung ababaw, tatapipitaw. Ano mam ti baboy? Kastoy nga main, tata. Idi narabyanak, ada nakita ka nakapuraw asumursurot kanyak. Kaya't ko kumatagpartay, tamangan kidin no kalaban ko dagijay. Anya? Apay nga ngagkatawa kayo, tata. Ay. Amangan mo't no nabartag kang amin manain. Nabarte ka kay di rabe nalawag ti panagkita, tata. Ay na, Dudong. San akalaban tinakitam? Nudiket hallucination mulaang. Anya kumangay ti amuyaw, tata. Amok tanagdalanak mo ti kasta. Anya laki din. Ti bagayo kiday, diyo kayat ngela ko day tababuyo kanyak. Abay, mabuting kayaw no utagad. Sana kasta, Dudong. Dumngeg kamot ano at damay bagakan ka. Sana day tanatangkan pa'y laing ti ulom. Di ta kayo manlangan. Apay akas tatilangam, Dudong. Ay, maasara kiti dayja ala kay pipitaw. Apay manin aya ni Tata Pipito. Kasanaw, di na kayat ngela ko ti baboy na kanyak. Adda ayamot pangalaam iti pagbayad mo. Utangag pa ya, bayadak tumutlang. Aguray ka man. An-anwam ngamin ti baboy. Nalipatam ka di dagiti bagbagakin ka, anakitak idi na minsan arabe ay. Kat, plano man ti agparte? Ay na, Dudong, agsaysayang ka lang iti kwarta. Nabartag ka iti dayja arabe eh. Kat amang ano hallucination mo laang manandaytan. Ay, saan ka man niya ginlalaeng teray? Oray na bartegak, nalawag kanyak, akalaban ko dagiti nakitak. Anya ko mga mente ambaw, kat saan mo't asikatin nakakita. Ay, nalabasan dayt ak kinatangkan ti ulam si ka, Dudong. Kaano pa'y aya alimok ng ti ulok, teray? Jak amukan ka. Makapa-stress ka. Nagasam nga iti talo a manok a pinarti ni Dudong teray. Ay, jak amoy ti dayta nga anak yun, nanang. Agparti ka no. Taadda nakita na akalaban na idi na minsan anabartag. Anya? Wan, dayta tipod no, nanang. Iso ka no ti bilin tinagsaludsodan na nga eksperto. Kalaban mo't asasawan day ta, Dudong. Kitno kanayon mo't ngamin ti panagbartag na. Epekto laeng ti arak dagita makitkita na. Isumat lang ti kunak, nanang. Yamdimat dumngag. Ipilit na latama ti kayat na. Talaga atangken ulo day ta at tao, nanang. Ay, nalabos ngamin ti panaginom na iti arak. Di na amo a hallucination na laeng dagita makitkita na. Kasta kanumot lang ni Pipito a kaaruba tayo iday. Ngem idi insardeng na ti aginom iti arak. Awan mo time ti makitkita na. Marisebia, gumatangak man iti may sakilo a barako a kape. Anya pa ay maritiray. Day talaang mare. Mabit lang Oh, ato ti bayad ko. Ay nagyaman na maray. Mabait laang tamang isuputak. Oh, sige laang mare. Ay, maritiray.
Apay, Mare? Awan ka di ti madmadlaw mo iti asawam. Anyat kayat masawan? Adda ngamin madmadlaw ko kunkwana maray. Kasla adda ka sarsarita na tunggal lumabas dito itirsena. Agsasaw kun agkatkatawa pa'y nukwa. Kasla adda ka in-istorya na saan ko amakita. Sanak man abot-bot ngan akasta, Mare? Ay namaray saan ka abot-but ngun. Ibagbagak lang ti pudnaw. Nadakan ka ano mamati kawon no saan. Sa dinaw tayo ang lugong ka, tere, bakit? Apay, rumwar ka kadimanan? Di talayang ayanda pare almaryaw ti paparak. Agsyat kayo manan? Kat kasi ti sigod ah. Ay, saan ka amapan? Anya laki din ti asawa kaya. Awan ti pagdanagam, tani pare almaryaw ti gumatag iti arak ngay naman may. Saan ang aggastos? Ay na, uray saan ka nga gastos no dakas mo ti epekto ti arak di tabagim, Dodong? Kat no pabigpigsak, numin inumak iti arak. Di mo ipili ti kayat mo. Intun kuan, maturog kan tumanan di takulungan ni Blake. Guno saan, iji parangan ti kaaruba, nakababaeng. Kaya't mumanwin no saan, mapanak lata. Uray saan ako niyagkalugong. Di ka mabuteng, nga amangan no makakita ka manan itikas kadag iti nakapuraw ako nam anakitam? Nagpartiak matin iti manok, mayatan dayay. May pasiguradok nga awanan ti makita. Indakaon. Tamanin inalang ngayon naman ta, pare almaryaw. Mga numakawon ni Mrs. Mau. Di mo nga min ibagbaga, asyak tigim matang iti arak ah. No saludsudan na ka, ibagam asikat tinang ilibre kanyak. Sa may sa nadamag ko nga dagam ti makitkitam no nabartek ka. Narigatan. Sika talaga pare. Nasayata kaon, awanan ti sabali makitkitak. Iso mabalinta manin ti uminom iti arak. Kasano nga no? Di ka nagsaupay. Inga kitin mangirwar iti shotting glass, gandanaw. Ay, anya lakit din aya. Nabartek ka manin asim mangpet, Dodong. Naimbagman tamom tinagawidam. Pasensya ka na nagadot isasawan. Di bakit ka, pare? Asino ti kasarsaritam, Dodong? Asino kumangay ti kumparek? Ay na, Dodong. Agbalakan sa amatan. Kat nagmay sa kalangan nagawid. Kat no imay ti kumparek dito ibalay. Dito ikano pa makiturog. Bakit? Hingga kiti ni sagana ti pagturugan na tapno saan na nagababay. Anya? Pasensya mo ti asawak pare. Kasta talaga da ita, ngam sa nabalay, ta sa anak matakabkabilan. Iso na lang, ta nangiwat. Naskan ari ingak tinanang. Sana nasaya ti kastoy ang mapaspasama. Ay tingat rabi ay tiri anak ka. Apay ari ni ingnak. Kung nga minanang, ni Dudong. Apay ni Dudong. Ada ni Dudong dito sa alas. Nabartag nanang. Tidakos. Kunanang ada kadwa na nagawid. Ngumawan mo't makita. Anya? Hunanang. Ay, panagkunak. Agbalante asawag. Ay, makapadaan agkamagtiray. Aday tatipod no nanang. Kunak mat ngamin asardengan nanti kay inom na iti arak. Ngam dinak matipangag. Anya nga ita. Kumpurmila di tanti makitkita na. Naskan nga agdalan ni Dodong iti rehab. Kuno saan? Ipa-counseling tayo laangon, nanang.
Ay, aglemengak man dito'y likod tiri daw. Tadenggak man nupod no nga agbala ni Dudong nga anak kaw. Pataytan, aside ka kaw. Ano samti maturog dito yung sofa, ah? Kasla, makaungat nga minan ni Terry kanyak. Sana balay, nalawa mo dito yung sofa me. Ay, saus, kaslaad da talaga ti kasarsarita na ah. Awan mo ti makitak. Sika talaga pare. Wen, kung nagmat, mabalin mo ti maturog dito yung balay. Haging kay ti kayat mo. Awan, ti pagdanagam, tasyak ti boss iti dito yung balay. Ay, pudno ti ko na ditiray. Naskan nga agdalan ni Dudong iti may sa counseling session. Abay ngay, sa anak mo na makakuti. Sino nga itin nang italika na iti imagan sakak? Tiray! Tiray! Naimbag man, tanakariing kan, Dodong. Ipanda ka ko maipa-check up iti may sa psychiatrist. Uno saan? Ipa-counseling da kan. Ay, apay kumagat, awan mo ti sakit ko. Handa ka lagi dinaya. Nalipatam ka din ti inararamid mo idirabi Dodong. Awan mo ti amok adakas nga naramid ko ah. Conforme iti makitkitam, gapo iti nalabos a panagin inom mo iti arak. Saan lang anam na minsan, anadakamat mo kanyak, ti maipapan kadagiti, nakapuraw ako nam amakitkitam, Dodong. Idirabi kunamanan nga dakadwam anagawid. Gumawan mo't makitak. Pudno ka tayo, bakit? Wan, ay na, siya kun ti madanagan kan ka. Iso at tumakder ka ditan, tagrubat tayon. Agur-urayan ni nanang ijerwar. Saan na masapol nga ipa-check up, Doc. Tere, bakit? Ay, agpartiak laang manin iti manok, winababaw, itapno, malisyak na kita akalaban ko. Ay, agtal na ka, Dodong. Sayang lang ti kwarta, no kasta ti aramidom. Ti kasayata na mapasamak, Dodong, ipa-check up ka iti may sa psychiatrist. Uno saan, agpa-counseling kan. Nakababain ka dagiti kaaruba tayo. Ang mga panunutan da nga agbalakan, tapasaray agsasao ka nga agbaymaysa. Agawaam ti magnadudong. Apay ngay, nga aday wandak dagiti tattao bakit? Lumabasak laang ba dito'y kalsada? Kan sa anak mo't nyagbala. Dayta ti bagbagaken ka. Agdinamagan dito'y lugar tayo nga agbala ka. Anya laki din dito ang hapaspasamak. Kunakmat ngamin, asar dengamon ti kay inom mo iti arak. Ngamin, maapiktaran ng tautak mo. Ngam di mo matar-aramidon. Oray ka, ibagam ngagbalagaon bakit? Tatpod numat, kas kala agbala, no nakainom kan. Dudong, di mo liplipatan ti bilin dagiti nag-counseling kan ka, ha? Wen, bakit? Kababain na inti rumwar bakit? Apay kumamabain ka ngay? Kababain gayam tinararamid ko iti kalabas. Nagpartiak pa ilang iti manok, tagayam. Hallucination ko laang iti makikirak. Isumot ngamin ti kunakkan ka. Madmadlaw ko ngamin at tunggal mabartag ka, kat ibagam nga adda makitkitam. Ngam no saan ka anabartag, awan mat ibagbagam kanyak. Ay, huwag nga raw. Ay, naulawak iti kalabas sa panagin-inom ko. Ay, pasensya ka na, bakal. Okay lang kanyak. Tinapatag. Ada na adal mo iti dayjay a counseling session, lakay. Huwag bakit. Katagyaman ak unay Ta, impa-counseling nak. Wala. Diyak mat ipalubos nga agbala ka Iso adum ngag ka kumakada kami kaninanang. No ibagami as sardengam ti panagin inom mo iti arak. Ay kat sumardeng kamutten Saan aday ta natangken pay laang ti ulom. Naawatam ka di, Dudong. Ay, uun bakit? Naawatak.
Malangarod, ingkan agina na. Taintun umay alawas, ingka manin agpa-counseling, tapno agimbagkan. Saan ko mga main anatangkad ti ulom kamsat dudaw. No adda ti ibagadakin ka, dumngag ka, taparamot lang iti pagsayatam na ita. Mala, sarda nga maw ti panagbarbartag maw. Kat ituloy maw ti agpa-counseling, tapno naparparta ti panagimbag maw. Mala, papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinaulwan. Tangken Ulo! Dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Niptalia Ray. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya laki din! Si kamot gayam ti masabat ko dito'y dalan. Joy ang nagsiksi. Sika talaga, Tata Marino. Ibagampay lang ang nagseksi, ah. Ay talaga amat ang nagsiksi ka, Joy. Ay na, nagmayat ti kurbada ti pamagimsi ka. Saan mo, Tata? Kwa, damat imot mo adwa ang nagdadakil at abungaw, Joy. Sagmamanaw. Saan ko nga ilaklako dagito'y atabungaw, Tata? Si Daan may kininanang ko. Sagmamano ti kayat ko asawan, Joy. Saan ko nga ilaklako ti bagig, Tata? Di na kumamotrabakan iti kasta. Kwa. Joke ulay, Joy. Rabak ko kadilaang dayeng imbagak. Ang talaga nagpintas ka. Ha? Joy, nukas pangarigan ta, mabalo ak itinatay, kaya't nagtungata. Anya? Kaya't nagtungata nga agbalin akaayan-ayat mo, Joy. Dandani akong mabalo itinatay. Ala ka, Tata. Ipulong ka kininana Adiling. Ha? Ay na, mabayag pa'y ang matay ni Nana Adiling. Apay anak ko ng tikas ta, Joy. Kato nagpigsaan ni Nana. Kaslaawan saksakitan na. Nagagat nga aglaba. Kan mapan makiburas iti mais. Aha! Ay, madiday ta nga ibagbagam iti asawam, Tata. Dakas! Apay nga itakala nga sumangpait marinaw, malumain. Nagmun Adileng. Anya kumatipagdanagak. Nagsapa ka arumwar, nga malum kamutan nga gaway. Amamatan, tibiyag ti karpintero. Adiling bakit? Always busy. Always busy asasawam. Talaga, Mike. Kanayon ti overtime ka kung nagtrabaho. Diyak pa yun agin na. Muti nga rodan jay swildom. Tenak gumatang iti bagasta. Ay, awan pa'y swildok bakit? Na, apay ngay, Inutang na pa'y laang di tangdan ka. Bayadag to ka na no sumangpot di kwartada nga gapoy di abroad. anya, agpatrabaho da, ngam di da kabayadan adagaws. Ay, wait. Kasta ngagpaiso bakit? Agbayad dan tulat ta ka na no da kwartada. Kahit anya nga ruti gatang taiti kanunta, no awan tangdan mo ang nagtrabaho. Ay, sana parikot da ita. Adiling bakit? Inka pa'y nabumulo di tibagas kini Jujaw nga nakta. Ibat mo manan day tatulbaks mo marinaw. Sa di no manan ti papanam, Ay, kat mapanak ag karpintero Adiling bakit? mapan ka manan agkarpinteraw, nga awan mo't itid datang danmaw. Anya, laki din Adiling. Relax. Mabayadan to amin nga utang da kadyak. Ag koleksyon tantulaengan iti kwarta. Anya, Mapanakaw, tanay. Agur-ura yan, dagiti kakadwak amapan agtrabaho. numalpas kang agtrabaho. Agawid ka dagos dito'y balay. Wen, masapaak nga agawid dito'y balay.
Apay asaan ka nagawid idirabi ay, marinaw. Kunak man numasapa ka nga agawid kalpasan ti pa nagtrabaho. Nabartag ka pa'y anagawid. Anyala, hindi na diling. Sumanao ka, nagsakitan ti lapayag ko. Anyat inararamid mo, tapay nga agsapakan anagawid. Sumat bagay, Anya nga isumay. imbagag matkin ka amasapa nga gawid. Ita nga agsapa ti kayat ko asawa na panagawid ka. Ay salbag ka. Lala, di ka ka din agungungat, adilang. Idasarandak man gidi iti pagar mo sarak tale. I'm hungry. Sino ti sapsapulang nanang? Ni tatang mau, rimwar asaan ang nagpakada. Ket no nakita kita ya nagpadaya. Imot na je toolbox na. Anya, Kunak ano nagpakada-kada kayo nanang? iso nga rod asap sa pulag, tasaan ang nagpakada anak kaw. Ay, sa dinuman nga tan ti papanan na. Ay kit mapanagkarpintero ah. Taimot na ket nga rod je toolbox na. Nagagay tamapan ag karpintiraw, nga awan metangdan na. Anya, Ag saysayang laeng iti oras, tasaan damit abay bayadan. Utang titangdan na nga agkarkarpintiraw. ay sus, anya lakit din ni tatang. Nabartek tumanay no agawid ijay balay. Ay kitlo katamo na day tatulbaks mo paray. Tarugyan tante ang happy-happy. Ayun, pare po laon. Lukata ko na kastoy. Oh. Duateng ngedan, ken adapay pulutan na paray. Wen pare po laon. Apay ka pa, oy. Dat lang talaga day tatulbaks mo pari marinaw. Arak ti kargana. Diskarte lang tapno makapanaw ak kiji balaya di nagpagduaduan na dileng. Ipagarup na mapanak ag karpintero sika. Anya, Mala, aginom taki din. Ado ti pulutan ta pare. Agrenek ta nga aginom iti arak. ayos pari marinaw. Aginom tangaro lang. Sika mati masabat ko dito'y dalan, Joy Balasang ka. Agawid akong tata. Ay, mabitla ang Joy Balasang ka. Kaya't ka baya kasarsarita. Ang mga urayan ako ni nanang ko. Iso nga agawid akon. Ay, mabitla ang Joy. At dala ko mati bagakan kakay. Anya nga minti bagayo kanyak, tata. Dandani akong mabalo itinatay, Joy. Anya? Dayta man ang ti bagayo kanyak. Saan pa'y ang matay ni Nana Adeling? Ay, matay no bigatan ni nanam nga dileng. Ala, tila sasawan niyo. Dakas dayta nga ibagbagayo iti asawa yo. Di yo kumamot iruruman. Kayatan na dileng, Joy. Kaya't ko ti ube nag-asken ka. Nabartat kayo. Di yo amo ti sasawan niyo. Ay, amok. Sikati kaya't ko nga asawan no matay ni Adileng. Ala, panawan kayo pa'y tata. Di yo amo ti sasawan niyo. Anya laki din ni Adileng. Sa pulan naman nante, tangdan ko nagtrabaho. Itad mo kanyak titangdan mo anapan nagkarpintiraw. Adayaman. Kano imot mo itay je toolbox mo. Iso akaawatan anapan ka nagtrabaho. Inutang da di tangdan ko nagtrabaho, Adileng. Manan, Wen, bakit? Inutang da. Bayadan dan to ka na unuadan kwartada. ay sinalbag ka kidain. Agbambannog aso ka lang. Mapan kag karkarpintiraw nga awan matangdan mo. Nabartag ka pa'y asumangpay. Anya laki din ni bakay. Yan nilakit din ni bakat. Disnugag to pa'y day taropam tapno agnakam kan. Malala ka din
Di ka nagungungat, Adileng. Ikan kanto iti peram. Kadaw! No adagbayad kanya ka. Di ka di madanagan. Bakit? Relax. Take it easy. Kaano na kapayabayadan? Kitawan mo't pagtrab-trabahwam baray. Iparparang mula nga na pagtrab-trabahwam. Tapno makainom ka iti arak. Di mo unay pigsaan tag sa ua pare pulawn. Ang mga nada makangagkin ka. Ha? Hey, pasensya ka na, pare Marinaw. Mala, lukat hamon na ita toolbox mo. Ta agtrabaho tan. Ay isti, ginumtan iti arak. Ay no. Ay, di ka kadyagganat pare. Lukata kun agastoy. Up. Na! Wow! Duwamit ak 4 kantos. Na naggana sa nabiyang paray. Sala day ta pare pulawn. At dapay na imas apulutan ta. Ha? Nay, awan mo't makita ka pulutan ta dito toolbox mo. At day ti secret packet ti toolbox ko. Di na imas apulutan ta pare. Aya, ada secret packet ti toolbox mo paray. Ano? Ada high technology ti toolbox ko pare. Mabitlaeng at lukatak ti secret packet ti toolbox ka. Up. Ada nga agpaiso secret packet ti toolbox mo Pare Marinaw, anya nga tilinaon na ito nagdakal na pagbalunan. Ay katinulaan native amanok pare pulawn. Ano? Nagganasan. Nagparti ka pa iti manok mo. Saan ko amanok day ta pare pulawn? Ha? Anya ti kayat mo sa paray? Manok ti karuba. Anya! Sa dino tinagapon tatang, nabartak kamat amasabat ko dito'y dalan. Ay kat, napanak nagkarpintero Jojo anak ka. Amumatan, nitatang mo. Kanayon abise. Kanayon abisi, wano kanayon anabartak. Anya? Ay natatang, isardeng mo daytan nga aramidom. Dakes ka kininanang numaamuan na ter aramidom. Ay awan mo ti madingar aramid kat Jojo anak ka. Ti amuyo, jak amo ter aramidin nyo. Ha? Isardeng yun ti madinga aramidin nyo tatang. Saan anasaya at ta? Agul ulbud ka kininanang. Warak biet, adileng bakay. Sa dino ti papanam, kat adalo man ti rabi ay. Ay emergency bakay. Anya nga emergency, imot mo pa'y day ta toolbox mo. Mapanak nga rod ang karpintero. Mala, orayan na kon ni pare pulawn. Rabrabi ay, mapan kag trabaho. At dayamot ag trabaho, iti kaski nga oras ti rabi ay. Emergency nga rod. Nasken ka na, amatarimaan ka o di paggidaan di masakit. Ngam amo ni pare pulawn. Anya? Wen, bakit? Na-stroke nga men di agpatpatarimaan. Asino day taan na stroke? Ha? Ay kwa. Ningay kwa. Anyat nagan na itayan. Ay, just nalipatak pa yan. Makitam, di mo pa'y gayam ang mutinagan di na stroke. Ay, amok, nalipatak lang bakit? Ay, amo kaun tinagan na. Anya? Kulas tinagan na. Nicolas at Agadaya? Saan mat na stroke day jay? Ay, sabali ako kulas ti bagbagak. Saan at tagadaya? No di ka tagaile. Anya? Nalaing ka talagang agpambara-baray. Agkakanat ti bagbagak ni Adileng tapno malibasak laeng. Kahit anya nga tilinaon ita na ita toolbox mo. Ay kat arak pare pulon. Hadapay pulutan ta. Uy no, nagganasan. Mabartag taman na di ta arabe ay paray. Dat talaga na ita toolbox mo pag idulduli na mo iti arak ken pulutan ta. Sana may ibusan.
Diskarte laeng, ti panagbiag ako nada, pare Pulon. No awan diskarte, saan tamat ang makainom iti arak? Ay, biliba ka talaga king kaparay. May saka ana isang sangayan at tao dito'y lubaw. Anya, ay sika talaga, pare Pulon. Agpadataan na isang sangayan at tao dito'y lubong. Gaputa mapantamanen iti lubong ti arak. Iya. Itay kayo pa'y apo managnaana na adiling. Kaslada sapsapulan nyo. Sapsapulag ni Mariano nga asawa, Dona. Nakitam kaday. Nakitak idirabi na adiling. Gimatang pa'y iti arak ken pulutan dito'y tersenak. Anya, 2-4 kantos ti ginatang na adiling. Sinalbag day kalaklakayan. Isumat lagayam asaan anagawid idirabi. Tanapan nagin inom iti arak. Kanayon agumatang iti arak kanyak, nana. Dandani inal daw. Kasta kaday, Dona. Wala na diling. Kaya't asawan day ta. Nga inal daw met nga agbartek ni Tata Marino. Agsaga na kanyak itaday jay amarinaw. Agawid tulal ni jay balay. Ha! Ha! Atalaga! Ne. Apay ka din, nanang. Makaungat ka may. At dagasulinam di tayo, Jojo, anak ka. Ne, pangaramata mi ti gasolina, nanang. Basta ikanak iti gasolina no adda, anak kaw. Ay kaadaan, nanang. Usarak da ya gasolina iti kuliglit ko. Itad mo pa'y lakanyak na ya gasolina, Jojo. Ay, pangaramatam nga road. Buo ti kararuan ni Tatang Mau. Anya! Ay sus, delikadong tatang. Anya ti delikadaw, Jojo, anak ka. Di ka pa'y lagaw awi di balayo tatang. Apay ngay? Puu nanang ti kararuam no agawid ka. Anya? Ay sus, kastaunay ti pungtot na naggapo dito'y balay. Uray la umasok ti abot ti agong na. Apay ko mga agpungtot ni Nanang Mau, kat awan mo't madingan arabiday. Amon ni nanang ti sikretom tatang. Apay, imbagam ka day? Ay saan tatang, naamuan na iti sabali a tao. Anya? Agtalinad ka pa'y laeng dito'y balay tatang. Urayom nga agbaaw ti ulo ni nanang. Pasensyakan, adiling, bakit? No, narabyanak anagawid. Okay laeng, lakay. Awan anyaman na no narabyan ka nagaway. Ay, ayos. Ay, di nakmet gayam kapungtot ka asawa. Nang rabi ka kadain, lakay. Ay, nalpasen, adiling, bakit? Nabsuga kan. Okay, sika, nangan ka ka din, adiling. Wun, lakay, nanganakaw. Ay, maturog tangaruden, adiling, bakit? Ay, nakaturturog akon, bakit? Wun, Marino, maturog tan. Kaya't kumitin ti maturaw. Ay, di na ka di kagura, bakit? Apay kumakagura ka, Marino. Awan mo ti madingar aramidaw. Mala umay kan lakay, inta maturugay. Ay, uwin, bakit? Maturog tan. Aginanatan. Nay. Apay ngay? Nagbara ti marik na... Ay, maururam ti kama. Ay, tulungan ta. Ay, kayat ti matay. Ay, tulong. Ay, karuma! Agyaman ka, tadi ka na uram asibibiyag, Marino. Ay, pakawanan nag-adileng bakit? Ay, kunakman no napakawan na kaon. Ay, nagsaya at kabat kanyak idirabi eh. Kon kunaklaang dayjay, Marino. Ita, agnakam kan, panawan kamutan. Anya,
Ay, tilar aramida, madiling bakit? Dandanin na oram ti balay taga po iti inaramid mo kanyak. Ay kating kaalain jay toolbox mau, tatarimaanam jay na uram apasot ti balay. Ha, anya? Makisina akmatan kang ka. Sana kun nga agpamarangkan ka. Ay, saan bakit? Ay, di nagpampanawan. Ha? Saan ka di akayat nakpayan amatay? Tapno mabalokan, Nakaamwam iti dayta. Embaga kanyak ni Joy. Kurso nadam kanupay daya abalasang. Ay, pagkawanan na kung bakit. Ay, please forgive me. Ay, kung naglayang dayay. Si Kate ay ayatek. I love you, adiling bakit. Ay makamukan ni Tibiyagbaw. Na umakon kan kamarinaw. Ay, sure. Ay, pagkawanan na kung. Ay, pangasay ba? Hindi nagpampanawan na diling! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliset. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Talon lakay. Baknang dan at talaga. Agasam day tatalok. Anya talo nga ibagbagamot dita. Bigbigat pa ilang agbilbilan ka manan. Talon ti motor da pare Oscar. Di mo makita kaya. Talo na yan. Nagadumot ang motor da itan. Apay, anon da ay tinagado ang motor. Ikat sa gagaysadan May sakin ni pare Oscar. May sakin ni Kumari Wilma. Ken may sajay inauna nga anak daan ni Ryan. Bakit? Saan mo man kami nabilbilangan tigadgatangan dagiti kaaruba? Kasano ajak bilangan? Ket mangmangeg ko ti andar dagita a motor da. Bayam lang ka di agumatang da. Tadamat nga rod igatang da. Kahit si Kangay, uray la ko maaglat-lati a bisikleta. Di mo pa'y kabailan ang gatangoy. Agsao ka manan ako na. Mapanak man lag trabaho? Nagagat ka man nagtrabaho ako na. Ngam apay ngay, nga awan progreso ti panagbiag tayo. Nakapaigid ak mataniti ko nagparay. Ay ng busina, kapay la busina iti dayta motor mo. Apay ay ha. Tistingag lang pare, ti busina. Pinandar na tayo ti baro motor ko. Ha? Ay, baro gayam dayta motor mo. Ne, apay, di mo madlaway nagsilang pa lang kita ba? Ay wala niya. Ay kanay, nakasupot pa ilang dagiti daduma apartes na. Kagat-gatang mi dito pare. Talo amin ang di motor may. May sa kanya, may sa kanya bakit ka? Kin may samag, kinirayan, nga anak may. Gusto gayam di imbaga ni bakit ka atalon ti motor yun pare. Saan nga utang na kita pare? Cash! Wen taadamit pangkasyo pare. Gumatang ka matan. Tapos saan ka magmag na, hama pa nagtrabaho? Awan taigatan ko ita pare. Imposible mga awan Ang damot trabaho. At dagag pa iso pare, ngam adumat ti paggastusan may. Tuition dagiti ubing, kas kadamakan. Sapay nagngingina amin na magatang ita. Sa bagay mo kiti Mayat ti busina da ita motor mo pare Ay ngam, Uston, saan mo kumana pagbusinain tani? Nasakit iti lapayan. Kaya't kung nga rod abaliwan ti busina na pare. Anya ko mga klase a busina ti kayat mo pare? Diyan ko magkatawa bakla ti kayat ko pare. Ne, si kamot gaya mare. Kunak no asino di agbus-busina iti likoda. Mapanak man gumatang iti asin di ta kantina. Ni
Nagasidag ag motor ka pa ilang. Iso nga rod ag ginatang mi daytoy a motor mari. Tapno sa anak a mabannog a magmagna. Ay, imbag pa'y kada kayo. Tada igatang nyo iti oray mano ang motor. Ay, no amo ko malagiti daw mga anak mi ti ag motor. Igatangan mi pa'y kumaida Ang amsanda pa'y magngamin nga amaw. Talaga akabailan nyo ti gumatang iti baro ang motor anya maray. Ay no kayat mo aglugan kan dito likodan ti motor ko. Tay tulod kan iti papanam. Mapanak ijay, maray. Ay, nagadayon ti papanam. Agyaman na ano itulod nak ijay, maray. Ay sana, nagadayo unay. Kat agluto ak pa iti pangaldawan me. Ano samlatan ti magna, mari. Ay na, mabainak amang ibaga nga umayak umutang kin ni Kumarik Awilma, nana. Kaya't nak ko mga itulod dito eh. Kag nagpaitulod ka kumaa, ta barbaro di motor na. Nagmayat nga rod ti kolor di motor na. Pink at dablas ijay sikigan na. Madlaw a barbaro. Kag ano mataya na ti ut-utangam. Ay na, igatang mi iti masapul mi ijay balay na. Kurang at talaga ti sweldo nila kay ko. Ay ka, di interes na di mo liplipatan. Win na. Bayadak, pati interes na. Mala, alam mo na ti kwartang ut-utangam. Inton umay alawas ti panagrugim nga agbayad. Unak man no nakaluto kan. Abay, nagapamaya. Naggapuak ijay balay dana na bilin. Anya, napan ka manin imutang? Kat, anya ngay nga rod. Ijay nga rod ti kalakaan na pagutangan. Bakit? Kunagmatkin ka saan ka nga utang ka dagita. Tadakkel unay ti interes da. Iso tinalaka pagutangan. Awan ti ado a proseso na. Ikan nakadagos. Uwin ngam nagdakkel mo ti interes na. Nagrigat ti agbayad. No kumatadakkel ti sweldom, saan akon nga agutang. Ay katagan anos kalakad eh. Dandanin dumakkel ti sweldo mi. Oho, kaanon tupay ang umato. Nene, trak mo dayta. Ay, nakitaan ni. Nagdakkel na trak dayta. At dayti arwayan da pare Oscar. Anya nga iter aramidan day tadakkel atrak dita. Apay, di mo aya makita. Agidil delivery ti appliances dayta. Aywan. Kaya't kadi asawan, agim matang damanen iti baro nga appliances da. Ay kat, talaga kas ta Kompleto da lang aruden iti appliances. Gumatang damanen. Uwan bakit? Ngamin, at damat igatang da. Nagadun ti appliances da. Bakit? Di mo kunaan. Abilangan manan. Dua ket ti washing machine da. Talo ti telebisyon da. Ken dua ti radyo da. Duan sapay ket ti oven da dadakkel. Ay sus, nalaing ka talagang agbilang bakit? Makapaapal ti kastoy. Makapadipres a panunutan nga isuda. Nagado ti oven da. Idinto ta siya. Kakaasi ak nga agpuy-puyot dita di kayo adalikan tayo. Daytakit nga men. Tabilang ka dagiti kagawaan, dagiti kaaruba. Urayak la makalwang agpuyot-puyot. Ay, kaano nga tayo masukatan ti paglutuan tayo dito, balay? Nay, apay, anya ayat ikayat mo a klase a paglutuan. Di kumamot automatic Bakit? Naimimas lang tatilutuan ti di kayo adalikan. Isu asaan mo man nga apalan dagita a kaaruba? Dagitoy man kaug-uging a kaldero mi mare. Nagrigat nga is-isan ti uging da. Ay na, gumatang kayo ngamin iti automatic a paglutuan.
Jay iswitch mo laang agandaran. Dayta ti arapaap kumare. Saan mo nga nga ar-arapaapon laang gatangan. Ribon samot ti bayad dagita. Ay kat talaga aribo mare. Pangalaak ngay iti ribo ngay gatang ko. Ala, saan kan adisturbuan? Tama panak bumatang dita kantina mare. Ay katun amare. Padasok man ti agbake iji baro nga oven mi. Kaidil-deliver da kag dayjay. Adda manen baro nga oven yung mare. Ay upatan ati oven mi mare. Ay sus nagadon. An-anwan nyo ngay ti ado nga oven. Ay kat collection kumot Koleksyon laang. Dayta ti usar na. Collection. Pagbakan. Adala amin dita na. Anya pa'y ayati daddo mga in-deliver dang appliances yung tanagdakkel met jay truck ang nag-deliver. Ay na, nasayata na panunot mo day tamare. Nag-order kami ngamin iti baro nga style at TV. Ay dakdakkel siguro ngum dagitay sigod at TV yung. Ay katkasla pagsinyanan Ay wana, jay mabalin ka nga agbuya, ure agid-idda ka. Ay na, nagmayatan day tang klase ti TV. Ay wana, amin to asilit iti balay me, addan to TV na. Ay, isuntulangan tar aramidin nyo tagbuy-buya no kasta. Apay, awan ka di TV Ay, adamot uray kaskasano maray. Pagbuybuyaan nyo mat. Una, pasaray adamot may sa channel ang maala na. Swerten makaala iti doa channel. Isumat lagayam, ada kayo laangan ti addaan antena na kadagiti babbalay dito. Imbag tulaang itun bumak ng kamimot akas kada kayo. Adon din na istorya. Ala, panawan kan mare. Ituloy mo nga is-isan dagita kaug-ugeng ang kaldero yaw. Ibayad mo lang iti utang dahil ta sweldo. Ay, unay kamutan. Isungarod ako nakin ka nga angut-angut mo. Apro-apro sa mo, tamaawan adagos dayto hilakay. Ay, bakit? Kaya't ko kumamata gumatang iti baro at t-shirt ko. Tani, abot-abutin to'y pagtrabaho ka t-shirt ko. Awan pa iti budget para iti dayta. Unaen ta abayadan dagiti utang ko. Tani, kababain ka dagiti nakautanga. Nakabayad kan. Pati interes na bayadan mo. Tapno makautang aktumanan inton ka sa pulak, nana. Ay katuan oray itapayan no kayat mo. Saan pa ilaang nana? Nagrigat tagbayan. Ibagam tulang no kasapulam ti kwarta. O nana, awan pa'y matigatangat. Iso ajak pa'y kasapulan. Awang gayam. Amom ka din di agwarwaras nga istorya diti lugar tayo. Anya day tang istorya, nana. Kat no agsina da Oscar kan Wilma. Anya? Agsina da? Tapay? Ay jak amaw. Basta day tati nadamag ka. Kaarubak ida, ngamjak amo day taadamag, nana. Kasano nga taitan dagiti nagadaw nga appliances da. Kasano da ita agudwaan. Sapay nagadaw. Saan mun abilangan? Taure gayam nagado ti appliances da. Saan dalata naragsak? Nay, pare Oscar. Abay, ano day tamay sa motor yo? Naperdin sa matay. Naidumpar ni Ryan, pare. Ha? Ay sos. Uso ngamin ita ti may dungdung para motor. Nang runa no tutubo ti mangusar. Self-accident po na mo, di polis, pare. Kahit, kumusta ngayon ni Ryan? Anda pa'y lang di ospital, nagpapaimbag. Sapay, awan pa'y ngamin, helmet na. Susapo, delikado ti kasta pare. Podno, pare. Yakla ko may gatangan na ti motor na iti. So, pa'y gayam ti pakadisgrasyahan na. Sayang. Sapay barbaro pa ita motor. Uy nga rin, nasoro-soro nang ngamin, di nakibarkada. Hindi naadaan iti motor.
Tatila papananda kadagiti barkada na. Saan may mutin na mabantayan na. Saan may namalapda na pumanang. Unay na babaway pare. Sayang ang motor. Ay, sapay ko maat na makarwar mo lang nga dago si hospital. Nadisgrasya gaya may motor ni Ryan. Bakit? Nadamag mo? Uy, nadamag kong. Naistorya kanyak dagitay chismo sa akaruba. Kaasimat. Nimot kumarik awilma. Nasursuro na mutin ti makisugal. Idinaadaan iti motor. Ah, makisugsugalan? Uy, lakay. Makadandanon pa'y kano ijay adayo tapno makisugal lang. Daytagit nga tirigat na. Tano ado ti kwarta ti tao, sa balin ti mapanunot na nga aramidan. Daka mong nupod nung agsina dan kini Parius ka. Ha? Ni, nakadamagan man na ti ka? Kano day ti pagtutungtungan da di ta pagpapukisan, ken pagpampamanikuran. Bakit? Saan ka nga gisistorya iti sana po no? Takas la virus dayta, nalaka nga agwaras. Ay na, kat nagwarasan alakay. Di nakitaan akasta. Tano makaungungot ka, makaungungot aknat. Naglaing ka nga agsugal. Insugal mo amin ang sweldo kung intid cooking ka. Tapno ibagakan ka. Saan akumpleto di intid mo asweldom? Ado ti kurang na. Kunam siguro ajak amo ti agkwenta niya. O anya, saan ka makatagare? Ta ado kurang na. Inchicks mo siguro. Anya nga inchik sa sasawa mo. Sika nga, nanipod na adan ka ni ti motor. Dahil talag sugsugal teraramidam. Apay nga may naingatangan na. Nagkunakan ka nga igatangan na iti motor. Ay, ibabawi kong dahil ta motor. Pakabasbasulak pa gayamitan ng gatangan ka iti motor. Nadisgrasya ni Ryan. Iso abasol mo. Ay, nag-asam mo dahil ta basol ko. Tagadaw. Awan man langan iti gumatang-gatang iti gamgamit nung kastamod lang. Ay, oras ang ang gumaggatang. Chick boy ka. Ay, agtal na ka man. Di na manawagan iti kasta. Api ni Mare, may samot tenday ta motoryo. Inla ko min jay dua, Mare. Ni nga min Ryan. Maruam nga agpanaw-panaw idinaadaan iti motor. Iso na disgrasya. Kat, kumustan nga igayam? Mayatan, Mare. Ang saanan ang makamotor. Kat si ka nga ayan di motor mo. Inla ko min. Manipon mo't nga min naadaanak iti motor ay nanasursuro kung ti agsugal. Isuti ka na ayon mi apag-apaan kinilakay ko. Ay, nasa isaya at pay Mare, tainla ko mon. May salaang ti motor mo usaron mi kinilakay ko. Nusumrok iti trabaho na. May salaang ti motor nga usaron mi kinilakay ko. Saan na mabalin nga usaron nga agchicks? Agchicks? Agchicks pay laang nilakay mo? Ay na, iso nga rodya agwarwaras adama nga agsina kami kanon. Gaputa ado kano ti chicks na. Saan apod na day Mare? Dandani, Mare. Dandani nga agsina kami na talaga. Apay ngay, asaan ka mo't nga may pumaspasyar ini balay? Jakpay mo't ngamin kasapulan ti aglaw, nana. Umay kalatamot uray saan ka nga umutang? Apay, ado kwartayaw. Saan mo't nga ado, nana? Umanay laeng mo't para kada kami asa nga pamilya. Sa bagay, narigat ti agbayad iti utang. Pudno day tanana. Aywang gayam. Anya ngay gayam tinadamag mo kada Oscar kanulma. Anya ngay ti madamag, nana. Kat mayat damutlat na. Mayat dan. Saan dan nagsina? Kinisayan dan sa dagiti ado unay agamit da nang ipananda iti ado akwartada. Ay wow, tadagayam jay laklako da motor idi na minsan. Ay ginatang yu ko man
Bayampay laang dagita ang motor. Tapakaalaan iti disgrasya. Mangala kaming to, inton addan lisensya nila kay kung agmaneho. Ay katuan na, iso adi mo napalan dayjay ako marem. Ay katwan anana. Nalakit din, kat adayo ana or-ornos ti pamilya yung misuda. Uray pa'y ado ti gamit, dahangam da kayaw. Pudno day tanana. Jakon bilangan no anya ti adda kadakwada nga awan kada kami. Nasaysaya at latta ti naurnos a pamilya. Aniya, gumatang ka iti oven, mare? Ay saan mare? Ano sakpay laang ti agpuyot dito'y dalikan mi. Ilakok ko man dagiti daddo maagamit mi di tabalay, taado unay. Di ta akaaruba, amangan no kayat dati gumatang iti oven. Madimot gayam no ado unay ti gamit iti balay, mare. Nagastos iti kuryente. Katwan mat ngamin mare. Di makkel pa yan ti bilme iti kuryente. Idi imado dagiti appliances mi. Ay kat talaga amare. Iso nga adayo amas mayin mayat latagayan ti simple a panagbiag, mare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.